Ubuyobozi bw'intara ya Kwango muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwategetse ko abaturage bose bagomba kuba bari mu ngo zabo hagati ya saa 2 na saa 12 za mu gitondo kubera ubwicanyi bukomeje gufata indi ntera. Ubuyobozi bwatangaje ko nibura 11 aribo bahitanwe n'ubugizi bwa nabi mu burengerazuba bw'iki gihugu bigizwemo uruhare n'imitwe yitwaje intwaro yabo mu bwoko bw'abayaka. Umuvugizi w'intara ya Kwango ubugizi bwa nabi bwabereyemo yabwiye AFP ko ibi bikorwa byabaye mu ijoro ryo kuwa 12 Gicurasi 2023 aho abagabo bo mu gace ka Mubondo bagabye ibitero ku Kamtsongo maze abasirikare babiri umupolisi n'abasivili babiri bahita bagwa muri ibyo bikorwa. Uyu muyobozi yongeyeho ko aba basirikare bari bacagaguwemo ibice hifashishijwe intwaro zirimo n'iza gakondo, agaragaza ko kuri uyu wa 13 abiciwe muri ibyo bitero bamaze kugera kuri 11. Na makimbirane ngo yahereye ibacongo akomereza mu gace ka Mongata, umudugudu uherereye mu birometero 8 uvuye mu burengerazuba bw'umurwa mukuru Kinshasa. Nkisi yavuze ko ubuyobozi bwahagaritse ibikorwa byose muri ibyo bice kugira mu gitondo ngo hakemurwe ibyo bibazo. AFP kandi yavuze ko ibyo bikorwa byakomeje gupfukiranwa no kugirwa ibanga ku buryo bigoye kumenya umubare wa nyawo wabiguyemo. Umwe mu bayobozi ba societe civile muri iyo ntara Semfurie Kwengo yavuze ko abishwe kugera kuri 19 barimo 8 wo muri Batsongo na 11 wo muri Mongata. Amakimbirane n'ubugizi bwa nabi bwo mu burengerazuba bwa Kongo yatangiye gututumba mu mwaka ushize bihereye muri teritwari ya Kwamamfu ho mu ntara ya Maindombe bishingiye ku kutumvikana kwabo mu bwoko bw'abateke n'abayaka ku bijyanye n'itangwa ry'imisoro. Ni imisoro ngo yishyuzwa n'abashefu bo mu bwoko bw'abateke kuko bavuga ko aribo bakavukire muri ibyo bice, ibintu abo mu bwoko bw'abayaka n'andi mwoko badakozwa bigatuma bahora bashyamiranye. Umutwe wa M23 ashinja ingabo za leta ya Kongo FARDC n'imitwe bakorana ko nyuma yo kuvana abarwanyi mu gace ka Mushaki muri Masisi ngo kagenzurwe n'ingabo za Afrika y'Iburasirazuba bahise bahigabiza mu buryo bunyuranye n'ibyumvikanweho n'abakuru b'ibihugu. M23 ikomeje kuva mu bice bitandukanye aho hashingiwe ku byemeranyijwe n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, ibyo bice byakabaye bigenzurwa n'ingabo zaho kuba FARDC. Nyamara muri iki gihugu cya Kongo isa niyamaze gutera icyizere ingabo za Afrika y'Iburasirazuba izishinja kwanga kurasa M23 mu gihe zo zivuga ko inshingano zahawe ari zo kurinda ibice bya M23 ivuyemo no kugenzura ko ikomeza gusubira inyuma mu guhagarika imirwano. Umuyobozi wa M23 Bertrand Bisimwa yanditse kuri Twitter ko ingabo za leta zigaruriye agace ka Mushaki bakuyemo abarwanyi. Yagize ati kuva ejo tariki ya 13 Gicurasi 2023 ihuriro rya FARDC n'abo bakorana ba Nyatura FDLR na Maimai bigabije ibice byeruye agace ka Mushaki. M23 yashyikirije ingabo za Afrika y'Iburasirazuba nk'agace kagenzurwa n'ingabo za leta. Yavuze ko abaturage ba Mushaki batahwemye guhunga ubu babayeho umutekano wabo utarinzwe. Yavuze ko bikenewe ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwubahiriza ibyo bemeye. Mu gihe Kongo itagishaka kwikoza ingabo za East Africa, amaso yerekejwe ku ngabo z'umuryango w'ubukungu bwa Afrika y'Amajyepfo SADC zishobora koherezwa n'uburasirazuba bwa Kongo. Mukomeza gushaka imbaraga zamufasha kurwanya M23 mu buryo bwa gisirikare aho kuba ibiganiro nk'uko yakomeje kubigirwamo inama. Kisekedi kuva kuri wa gatandatu yagira uruzinduko mu mujyi wa Oyo muri Repubulika ya Kongo. Ni mu gihe we na Perezida Denis Sassou Nguesso bateganya kugirana ibiganiro kuri iki cyumweru.